Көре албастык кылба. Бирөөгө бир үй салып бердиби? Машалла, дуа кыл, Алла Таалам дагы ушундай да мүмкүнчүлүк берсе сага 10 үй салып берет. Бирөөнүн жакшы ишин молодец де. Даң сага. Алла разы болсын. Атаңа рахмат деп айт. Эки нерсе дуа кылып, экинчиси рахмат айтуу дейт. Ошондо силерге дагы, аларга дагы толук сооп берилет дейт. Ал канча сооп алып атса, сен эч нерсе кылбай эле дуа кылганың үчүн, рахмат айтканың үчүн Алла Таалам сага да ошончо сооп берет экен. Карачы. Алла кандай берешен, кандай жоомарт зат. Бирөө мечит салды, бирөө мектеп салды. Ошону көрө албастык кылбай, ичи тардык кылбай, дуа кыл, Алла Таалам сага дагы бул бир мечит эмес, бир мектеп эмес, 10 мектеп сал, 10 мечит сал. Деге дуа кыл, Алла Таалам ошондой мүмкүнчүлүк сага берсин деп. Плюс ага рахмат айт. Алла разы болсын, азыр бүгүн эч ким андай эле акча чыгара бербейт. Акча табыш оңой эмес. Акча тапкандан кийин адалга сарпташ да оңой эмес. Бирок ошо сарптап атасың, рахмат сага депчи. Ошондо Алла Таалам сага ошо мечит, мектепти салдырбай эле ошону салган соогун берет экен сага. Соо да оңойбу? Мына. Жөн эле соопту кырсак болот экен, любой жерде. Кээде кыйналып, кээде кыйналбай эле. Бирок мынал напсы кыйналат бу жерде. Көрө албастык болуп атат да. Напсы чыркырайт да, напсы чыркырайт. Ошого Алла Таалам чыркатканың үчүн сага толук сооп деп атат. Напсыны укпа, Алланы ук. Алланын пайгамбарын ук дейт. Анас разияллаху риваят айтат: "Қалал мухажирун, я Расулаллах, захабал ансар бил ажри кулли." Мухажир ансарлар, сахабалар мындай көрө албастык кылбайт эле. Наоборот, булар соопто бири-бири менен жарышат эле, кандай биз дүйнөдө жарышкандай. Бирок алымдар ушул жерде бир эреже тартып бизге айтып берип атат мына. Не дейт? Мухажирлер келип туруп пайгамбарыбызга айтты, ансарлар бардык соопты алып кетти. Булардай көп жакшылык кылган, булардай жакшы мамиле кылган, жардам берген биз көрбөдүк деди да. Кажеттерди бүтүргөн. Пайгамбарыбыз айтты: "Алейса туснуна алейхим бихи ва тад'уна лахум." Силер аларга ошо кылган иштерине рахмат айтып, жана аларга дуа кылбай эле турасыңарбы дедиле. Колу бала, биз аларга рахмат айтып атабыз. Курсагыбызды тойгузгон үчүн рахмат, кийим кийгизгениңер үчүн рахмат, кажеттерибизди бүтүргөнүңөр үчүн рахмат, боорукерлик кылып бизге жакшы мамиле кылганыңардын, жылуу мамиле кылганыңар үчүн чоң рахмат деп рахмат айтып атабыз дейт. Жана дуа да кылып атабыз Алла Тааладан. Алла Таалам силерден разы болсун. Дагы бергенде берекесин берсин, дагы көбөйтүп берсин деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Фадака бидака." Ал ушу менен. Мындай дегени, аларга канча сооп болсо, силерге да ошончо сооп. Силер дуа кылганыңар үчүн, рахмат айтканыңар үчүн Алла Таалам тигилер жеткен соопту ошончо силерге берди. Ани Нуъман ибн Башир радıyallahu anh qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men lem yashkuril qalil, lem yashkuril kesir." Нуъман деген сахаба бар. Радıyallahu anh айтат. Пайгамбарыбыз мындай деген экен да: "Ким азына рахмат айтпаса, көбүнө рахмат айта албайт. Азына шүгүр кылбаган, көбүнө шүгүр кыла албайт ал. Ошон үчүн азына шүгүр кылганды үйрөнөйлү. Анан Алла Таалам көбөйтүп берет, көбүнө да шүгүр кылат. Ким азына каниет кылбаган, көбүнө каниет кыла албайт ал. Азын барктай албаган, көбүн барктай ал. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: "Мен лем яшкурил калил, лем яшкурил касир." Азына шүгүр кыла албаган, көбүнө шүгүр кыла албайт. Бул дегени фаиннал калил минху субханаху хува касир. Алла Тааладанчы берилген азы да өзү көп да. Ва инна ни'ма вахида мин ни'амихи субханаху ва таала хия муштамилатун ала ни'ам касира индама яқил. Карап туруңуз. Акылы бар адамдын алдында бир эле неемат же ичинде көптөгөн неематтарды, жакшылыктар өзүнө камтып алат. Сиз бир сындырым нан же болбосо бир борсок жедиңиз. Бир борсок жедиңиз, бир борсок.
Siz bilesizmi bunun içinde kança nemat var? Biz bunu oylanboy ele jep koyduk. Oylanboy ele, sezimdi oygotboy ele, Allah Teala'ga şükür kılbay ele jön ele jep koyduk. Bu bir borsoktun артында kança degen nemat turат. Buga jamur jağdı. Budaydı ekкен kişine aytpa. Ya, anı aydagan kişine aytpa. Anı sugargan kişine aytpa. Anı orgon kişine aytpa. Tegirmenге alып bargan kişine aytpa. Jüktögen kişine aytpa. Tazalagan kişine aytpa. Urgatgan kişine aytpa. Anın bardığın alып barıp turup anan nары tegirmenden ötkörüp, kaptarga salıp, melkanlatını alып barıp, kandaylarsan gelip, көтөр, alып kelip. Ana barıp turup. Ne olup atat? Sen satıp algan dükkөнгө nan bolup kelip atat. Jen abay kanaga ошо nan bolup kelip atat. Sen aldığına geldi, sen jön urup koydun da bir jöle. Kança degen arkasında nematlardı özünde kamtıgan, şunça uluu жакшылык arkası gelip sizge gelip atsa, siz bir rahmat da aytıp koyup atыңыз da. Şükür bir rahmat da peyze. Bir nanga, biz go nango, biz çoğ ele koyuğa rahmat aytpay ele koyatабыз go. Çoğ жакшылыктарды унутуп калып атабыз. Je atayla унутуп калып атабыз, je мебиз иштебей калып атат. Но экөөнүн бирөөсү да. Жок. Биздин динибиздин тарбиясы башкача. Dinimiz ошон үчүн бекер айтпайт. Bir жерден туз остийсең, 1000 жолу рахмат айт. Мынакей туугандар. Dinimiz эмнени түшүндүрөт, эмнени үйрөтөт? Шүгүрчүлүктү үйрөтөт экен, каниетти, рахматты үйрөтөт экен. Бирөөнүн жакшылыгын көрө алганды үйрөтөт экен. Ошого рахмат айт, барып айт. Суу чыгардыбы, жол салдыбы, рахмат айт барып туруп. Ya Allah razı olsun, maşallah. Araç. Kандай bir çoğun жакшылыктарды кылып атат деп. Biz kançalık biri-birimizge rahmat aytsak, kançalık biri-birimizge жакшы söz aytsak, razı bolsok, oşonçalık Allah Taala'nın tarafından bereke gelet eкен. Oşon üçün жүрөгү, oşonçoluk bizim жүрөгүбүздө кирдик кетет. Darajabız көтөрүлөt. Allah аларга да, кылгандарга дагы, рахмат айткандарга дагы экөөнү тең ошончо сабап берет. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kim adamlarga rahmat ayta albagan, Allah'a rahmat ayta albayt. Ata-enesine rahmat ayta albagan, ata-enesine şükür kılbagan, ata sizge rahmat, apa sizge rahmat. Meni çoğoyttunuz. Meni karadыңыздар. Bardı kajetim bütürüp, tiyaka udukka düşüp ketpesin, otko düşüp ketpesin, kazanga düşüp kalbasın dep, kuyup kalbasın dep, oğurup kalbasın dep, açka kalbasın dep, şu bir savatsız bolup kalbasın dep, elden kalıp kalbasın dep, emne gana hareket kıldыңыздар. Bir oz ayttыңыз mı? Rahmat dep koy öyle. Rahmat dep koy, bir aytıp koy, rahmat dep koy. Adamlarga rahmat ayta albagan, Allah'a rahmat ayta albayt dep atat Peygamberimiz. Adamlarga şükür kıla albayбы, Allah'a şükür kıla albayt dep eç kaçan. Biri sizdi maşallah jardam berip işke aldı. Jardam berip bir жерден экинчи жерге алып барып койду. Кандай болсо кажетиңизди bir бүтүрүп, көңүлүңүздү ачып койду. Rahmat aytıp koyuңуз таксы. Ne deyt? Ve tahaddus bi ni'metillahi ta'ala şukrun ve tarkuha kufrun. Allah'ın nimetı toralı süйлөшү bu şükürçülük. Anı taştap koyu kapırçılık. Kufur degen şükürsüzlük degen söz. Vel cemaatu rahma vel furqatu adab. Cemaat bu Allah'ın rahimi ken. Bölünüp jarılуу bu Allah'ın azabı ken. Karaçı Peygamber'in sözünü kanday. Barыңар bir cemaat bolgula. Başыңar bir bolsun. Bu Allah'ın rahimi. Bölünüp jarılbagıla. Bu Allah'ın azabı. Bölünüp jarılbagıla. Tü tiyaka bölünüp alıp her bereketlerden bardığın. El buzar bolbo, din buzar bolbo. Allah'ın aldığında en kargışka kalgan adamlar uşular. Din buzarlar, el buzarlar. Şunun için Allah Teala'ga şükür kılıp, mınaki. Ne de otat? Al-cema'a rahmatun.
Жамаат деп кимди айтат десе, буну пикири бир, башы бир, өңү бир, максаты бир, жүрөгү бир. Жөн эле башы бир, жүрөгү ар кандай эмес, жүрөктөрү бир булардын. Мынаны жамаат дейт. Ушул Алланын райымы экен. Вал фуркату адаб, бөлүнүп жарылган, бул Алланын азабы. Аспандан не чок жадыры берсин деп. Бөлүнүп жарылган өзү эле азап, ошол эле азап ошо. Кайсы элдин ынтымагы жок болсо, Алланын азабы уже келди деген сөз ал. Кайсы үйдө ынтымак болбосо, Алланын азабы келди ал үйгө. Кайсы элде ынтымак болсо, Алланын азабы уже келди. Да башка кайсы азапты күтүп атасың? Сөзгө кубалда менен башкаруш керекпи? Жок. Азап өзү ушул азап өзү. Аш'ас ибн Кайс радиаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна ашкаран нас лиллахи табарака ва таала, ашкарухум линнас." Алла Таалага адамдардын эң көп шүгүр кылганы ким? Ким адамдарга эң көп шүгүр кылса ошол. Демек, Алланын алдында дагы адамдарга ким канча көп рахмат айтса, разычылыгын билдирип шүгүр айтса, ошончолук ал Алланын алдында эң шүгүрдүү адам болуп эсептелет экен да. Ла яшкурулла ман ла яшкурун нас. Адамдарга шүгүр айта албаган Аллага шүгүр айта албайт. Абдулла ибн Амр разияллаху анху риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман истаада билла ва аидуху, ва ман саалакум билла фаатуху, ва ман истажара билла фаажируху, ва ман ата илайкум ма'руфан факафиуху, фа ин лам таджиду фад'у лаху хатта та'ламу ан қад кафатумуху." Раваху Абу Дауд ва Насаи. Абдулла ибн Амр разияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деп айтат: "Ким Алла үчүн пана сураса, пана берип койгула" дейт. Башпаник. Ким Алла үчүн башпаник сураса, башпаник берип койгула. Ким Алла үчүн силерден бир кажетін сураса, берип койгула. Алла үчүн жардам берип кой деди, колуңуздан келген жардамыңызды берип коюңуз. Ким силерге жакшылык кылса, анын акысын бергиле. Эгерде таппай калсаңар, анда дуа кылгыла, дуасын бергиле. Ушуга чейин сен ишен, мен анын берген жакшылыгын, кылган жакшылыгын дуа менен аткарып бердим окшойт дегенге чейин. Бул деген кеп не деген? Тугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушундай тарбия үйрөтүп атат. Алланын атын атап келгенди коргайтарба. Алла үчүн башпайнек сурадыбы, колуңдан келсе башпайнек берип кой. Бирөө сага жакшылык кылдыбы, сен дагы ага жакшылык кылып кой. Азыраак болсо дагы ага кайтарып берип кой жакшылык. Эгерде эч нерсе таппай калсаң бергенге, анда дуа берип кой. Нерсе бергенге күчүң жетпесе, хотя бы дуа берип кой. Бирок дуа канчалык бер дейт, Пайгамбарыбыз айтат: дуаны ушундай чын жүрөктөн бергин, жүрөгүң айтсын. Мен ушунун бергенин, жакшылыгын, кылган жакшылыгын акысын бердим депчи. Ушуга чейин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айткан, Табараниде келет: "Ман истана илейкум ма'руфан фажазуху, ва ин ажастум ан мужазатихи фад'у лаху хатта та'ламу ан қад шакартум, фа инна Аллаха та'ала шакирун юхиббу шакирин." Бирөө силерге жакшылык кылса, эй туугандар, бизге адамдар көп эле жакшылык кылат. Өзү тууган мындай да, биз жакшылык кылганды үйрөнөйлү. Жакшылык кыла албасак, жамандык кылбайлы. Бирөө жакшылык кылса бизге, жакшылыгын кайтарганда да үйрөнөйлү. Пайгамбарыбыз айтып аткан, эгерде силерге бирөө жакшылык кылса дейт, фажазуху, анын акысын бергиле. Анын акысын бергиле, ошо жакшылык кылгандын акысын берип кой. Кандай кылып бересин ойлон. Айтып бересин, эмнени бересин? Но, сөз берип кой. Эгерде бере албай калсаң дейт акысын.
Aciz болып қалсаң, алсыз болып қалсаң, бере албай қалсаң, анда дуа қыл аға дейді. Аға дуа бер. Шуға чейін мен аға рахматымды айтып, машалла, ақысын бердім оқшайды дегенге чейін. Себебі Алла Таала шакир, юхиббу шакирин, шүкір қылғандарды, ақысын бергендерді Алла Таалам жақсы көреткен, Алла қадырдан. Пенденің мейнетін қадырлай тұрған зат. Адам баласы қылған жақсылығыңызды ұмытып қалышы мүмкін. Ұмытып қалышы мүмкін. Барықтавай, қадырлавай, бағалавай қойышы мүмкін. Бирок Алла Субхана ва Таала андай емес. Бұндайлан таза зат Алла Таала. Алла инна Аллаха шакирун алим. Алла Таала пенденің қылған мейнетін бағалай тұрған зат, қадырлай тұрған зат. Қылған жақсылығыңыздың қандай жақсылық қылсаңыз, ешкім көрмей қалса дағы, сіз қыжалат болуыңыз. Алла көрді. Алла сіздің жақсылығыңызды бағалайды, барықтайды, қадырлайды, ақысын береді. Жақсылығыңыздың берекесін дағы, нұрын дағы, қасиеттің сырын дағы береді. Алла Субхана ва Таала пенденің қылған жақсы ішін, Алла үшін қылынған жақсы іш текке кетпейді. Ешқашан жоқ болмайды. Ешқашан чірибейді, ескірбейді, ұмытылмайды. Аллахым сөз қайтарып береді. Шonun үшін Алла үшін жақсылық қыл өрейлі, чарчабайлы, тажабайлы. Алла үшін жақсылық қылғанда жарышайлы. Алла үшін жақсылық. Фастабиқул хайрат. Жақсы іштересілер жарыш қыла. İxlasda жарыш қыла, тақуалықта, берешенділікте, кішпейілдікте. Бардық жақсы іштерде жарыш қыла дейді. Алла Субхана ва Таала үшін. Инна Аллаха шакир, фа инна Аллаха Таала шакир дейді. Қарашы, не деген сөз? Пендені менетін қадырлаған зат Алла Таала. Бағалаған зат Алла Таала. Ем айтады. Фала ятим шукрул абд ли раббихи илля би шукрихи лил абд аллади кана васита في تلك النعمة التي أسداها له وصنع ذلك إليه ذلك المعروف والله تعالى شاكر يحب الشاكرين. Пенденің шүкіршілігі Робысына толық болбайды. Ортоғы себепкер адамға шүкір қылмайынша. Мысалы, сіз дүниеге келдіңіз, сізде кім себепкер болды дүниеге келгеніңізге? Сізді Алла жаратты, түсініңіз. Çaçыңызды, қашыңызды, кірпігіңізді жоқтан бар қылып Алла берді. Алла Таалам екі құлақ, екі көз, екі пұт, екі қол, бірақ бірле тіл берді. Пайғамбарымыз айтқанда, бардық жақсылықтардың пайдалы негізін айтайын, дегенде тілді қарма деген. Адам баласына Алла Таалам басқанға екі пұт беріп тұр, қармағанға екі қол беріп тұр, көргенге екі көз беріп тұр, ұққанға екі құлақ беріп тұр. Бірақ сөйлегенге бір тіл. Мәнісі не? Аз сөйле, көп амал қыл. Емнеді айтып жатқаны? Ортоға бізге себепкер кім болды? Алла Таалам жаратты, бірақ ата-ене болды. Еми Аллаға шүкіріңіз сіздікі толық болмайды, ортомшыға шүкір қылмайынша. Ортомшыға шүкір қылмайынша сіздің шүкіріңіз толық болмайды жаратқаныңызға. Бұл мен сәл бері айтып жатамын да ата-ене депші. Андан басқа дағы сізге жақсылық қылғандар бар. Жақсылық қылғандар бар. Мысалы, мына мешітті кім салды? Біреу салды. Біз ушыға рахмат айтмайынша біздің шүкіріміз толық болмайды. Еште отырсақ қандай болады? Суықта. Alhamdulillah, alhamdulillah. Құдды мұшындай елем салыштыра беріңіз. Ұрсақтай қосынға, киім бергенге, амандықты орнатқанға, кепілдік алғанға, қанша деген сізге жақсылықтар келіп отады, ұшының әр бірі сізден шүкірсіз өтіп кетпесін. Ұшын шүкірімен Алла Тааланың шүкірі толықтанады. Алла Таала шүкір қылушыларды жақсы көреді. Шүкіршілердің имамы Мұхаммад Расулулла. Şükürçülerin imamı kimken? Bardıq paygambarlar şükürdöçü. En жоғарғы darajada. En mıқты şükür aytkanlar, en толық şükür aytkanlar, en ihlaslı şükür aytkanlar paygambarlar olur. Şakiran
li'an'umi. İbrahim Aleyhisselam'da Allah maqtaydı buni. Allah'ın ne'matlarına şükür qiluvchi kishilar dedi. Allah Teala Musa Aleyhisselam aytadi. Wa kum minash-shakirin. Şükür qiluvchilardan bo'l. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir ne'matga shukr uyretdi bizga. Demek pendenin Allah Teala'ga bolğon şükrü al ne dese ayataqi i'tiqadan jaziman anna ma bihi min ni'matin fahiya min Allah Teala vahda. Pendenin Allah'a şükrü. Siz jaratıcınızga şükür aytkan. Birinçiden siz i'tiqad qılыңыз. İ'tiqad degen жүрөктөгү işenimди aytат. Bolgonda dagı jaziman, keskin türdө, konkretli. Gümönsüz, şeksiz, jazim. İ'tiqad qılыңыз. Эмне? Кандай гана неmat болбосун, бул Алланын тарабынан гана сизге берилген. Жалгыз Алланын тарабынан келген. Ушуга жүрөгүңүздө ишениңиз. Göz bir gana sizge Allah gana bergen, жалгыз Allah bergen. Başka hiç kim şerik emes bu da. Kulak, meyiniz, жүрөгүңүz, sizde kança nemat var? Izzatınız var. Söylegen tiliniz var. Ukkan kulağınız var. Baylığınız var. Perzentiniz var. Mansabınız var. Biliğiniz var. Emne nerseniz bolsa-çu, жалгыз Allah'ın tarafından sizge berilgen. Uşuğa жүрөгүңүздөн işenip koyun. Şükürdün birinci talabı. Жүрөктөн işenim, bekem işenim, jönökөй эмес. Bekem işenim. Ne dеш керек экен? Бул мага Аллахтын тарабынан берилди деш керек. Жан дагы мага Аллахтын тарабынан берилди. Дене дагы мага Аллахтын тарабынан берилди. Авир дагы Аллахтын тарабынан берилди. Өмүр дагы Аллахтын тарабынан берилип жатат. Жүрөктүн соккону болсун, кандын айланганы болсун, менин иштегени болсун, айырмасы жок. Сизде кайсы неmat болсун, бул жалгыз Аллахтын тарабынан сизге келип атат. Куранда Алла Таала айткан өзүнүн сөзүндө: "Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах." Кандай гана кичинекей чоң неmat болбосун, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн неmat болбосун, дин, дүнүйөви, материальный, духовный неmat болбосун, айырмасы жок. Бул Алланын жалгыз гана тарабынан сизге келди. Биринчиси. Экинчиси, ошого неmatка сиз рахмат айтыңыз. Биринчиден жүрөгүңүздөн ишеним кармаңыз, что бул сиздики эмес. Бул сизге тартууланган, берилген, ыроолонгон Алланын тарабынан биринчиси. Ушуга ишеним. Экинчиси, ушуга рахмат, шүгүр айтыңыз. Аллага хамд айтыңыз, алхамдулилlah деп. Üçüncüsü şu nimetті Allah razı olğan işke jumşаңыз.